Nongeye kubaramutsa bakunzi mudukurikirana umunsi kundi mu biganiro vyacu n'amakuru tugenda turabashikiriza. Ku munsi w'ejo nari nabashikirije amakuru ndababwira ukungene canke ibiko biravugwa yuko ingabo z'u Rwanda zoba ziriko zirasohoka cyane mu gisagara ca Uvira muri wa mugambi wo kugira ngo igihugu cy'u Rwanda gikuremo ingabo zose gifise ku butaka bwa Kongo. Aya makuru nari nabashikirije, ariko muri kano kanya twarose ibindi vyemeza canke ayandi makuru vuga ko atari kw'ivumbi tuzakurikiranira hamwe muri kino kiganiro. Sivyo gusa turaza kuyagira hamwe ikijanye no gusubiranamwo kw'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda M23 na twigwaneho, aho mbere biriko biragaragara cyane ndetse hanibonekeza impfu nyinshi cyane ko bariko barahondana ubufuni, nta wamenya ivyo bapfa n'ivyo badahuriza ko. Ariko muri kino kiganiro vyose turahari kugira ngo dushobore kubaha ukuri kwavyo uko kwifashe. Sivyo gusa iyo nkuru nagerageje kuyihiga ko umwe mu basatirizi adutohore zino nkuru nge koko vyo bari byo, kuko asanzwe ari mu gihugu cy'u Rwanda, nawe so wundi n'umwami w'Igisaka araza kudufasha adutomorere eske RDF yo bikirasohoka muri Bukavu, umugambi wo gusohora ingabo muri Kongo, ingabo z'u Rwanda ugeze he, yifashe gute, mbega ugucanamwo ku ruhande rw'izinyeshamba bakubitana ubufuni bakubitana imihini vyo vyifashe gute? Rero manzi ukore subscribe niba utarabikora kugira ngo tubane mwa kino kiganiro na ftonde like. Mwami w'Igisaka turagusuhuje turanakuramukije twifurije ibihe vyiza tuguha n'ikaze muri kino kiganiro. Ndabasuhuje inshuti bakunzi mu bana natwe umunsi ku munsi, nkomeje kukwifuza kugira icyumweru cyiza. Ngira ngo mu gitondo niho nahende kubabwira ukuntu muri M23 ruri gusibana, ni ukuvuga ngo ari ishiraniro, bahishana, bamwe bakubitana abandi ubufuni, bakubitana abandi bagenzi babo ubufuni, abandi utuzi twamunyuza, abandi iki. Ni ukuvuga ngo ntekereza yuko ibi bintu bifitanye isano n'ibi bintu byo biri kubaho. Hanyuma inkuru nk'uko wayibonye, tugiye kuvuga ku mujyi wa Bukavu twagiye kuba tubona ejo inyeshyamba zanditse itangazo zivuga ngo zirahavuye, ariko nyamara ibi ngibi nubwo zabihakanye byaba byo, ariko nkuko byabihakanye nta ukundi kuntu tuzabiverifiye. Reka tuyifate ko ari speculation, ari ibintu biraho biri kuzenguruka gutyo gusa. Ariko nagira ngo nkubwire yuko no ku mujyi wa Goma neza icyabaye ejo, ni ukuvuga ngo no ku mujyi umujyi wa Uvira naho barabanje bagira gutya bandika amatangazo. Mwarababonaga bakanyuka muri gatondo, wajya kubyuka ugasanga basohoye itangazo, saa sita bagasohora itangazo, ikigoroba muribuka ko navuze nti noneho urugamba bari kururwanisha amatangazo. Ni ukuvuga ngo aha naho kandi mwibuke baravuga ngo barahavuye. Aho bitandukaniye ubu ngubu nuko babihakanye, ariko na cya gihe harimo amatangazo bagiye banahakana, noneho nayo bemeye bakavuga ngo barabikoze ntibabikore, bakahava mu kajoro bagafata amafoto bagasakaza hirya no hino, ariko mu gatondo bakagaruka batafasha andi mafoto bagaruka ngo bayatwereke. Iri tangazo ryabonetse ejo, inyeshyamba zivuga yuko ngo zivuye mu mujyi wa Bukavu, ndi kugira ngo twongere turebe none ahangaha ukuntu ibintu bihagaze nonaha muri iki gitondo. Ayo makuru nari ndi gukubwira mwibutsa n'ayejo. Hanyuma icyo ngusabye wowe, kora subscribe, hanyuma kandi kora kunzogera, hanyuma duhereze like yawe ibintu bigende neza. Njyewe ndagusabye, reba uyu muvandimwe Nicody the Black, ni kuri B Info News, nyarukirayo iyo shene uyisacinge, nuyibura uzunyandikira umbwire muhereze link, uhita ugerayo neza wiyandikisheyo, hanyuma kandi usharinge inkuru n'ibiganiro by'uriya musore kugira ngo bikomeze bigere hirya no hino. Hanyuma rero ubwo umujyi wa Bukavu mu gihe bari kwishyushya gutya
barahava. Kubera iki rero? Nubwo bakoraga ibingibi muri Uvira ntibahave, ariko ukuri nuko bari buhave. Ibyo basetamo ibirenge ni ukuvuga ngo mu byo bari bavuganye ba sebuja nabo babitegetswe na ba sebuja bandi, ni ukuvuga ngo nuko bari buhave, aha rero naho ngira ngo ibingibi bibaye nyuma y'uko bavuye muri Amerika. Hariya naho byanze bikunze hari ikintu Dede yasinye, by the way nta nubwo yigeze abihakana, ntabwo ibi ari ubusesenguzi, ntabwo ari ubutasi, gutyo kimwe muri byo nta na kimwe kiri. Ukuri nuko cyangwa se ikiriho nuko Dede yatubwiye ko babisinyiye binyuze mu ntumwa yari yohereje i Washington ejo bundi, murabyibuka bavuyeyo vuba. Hanyuma barangije baraza mu byo bavuga ngo ni ugucyura ingabo za Dede. Njyewe ntekereza yuko byanze bikunze ibi bari kwigira, baraza neza ibi bintu kubivuga. Reka tubihe umwanya, haracyari igihe ngo tumenye ibyo ari byo, ariko barabivuga. Bukavu na Goma barayivamo. Nese Dede yasinye siyongeye ngo kandi ngo bongeye kubyiyemeza. Nkababwira nti noneho basobanuye uwuzabanza kari uwateye igihugu cy'abandi, hanyuma icyo gihugu nacyo kigakora bya bindi bya gutyo. Urumva, ni ukuvuga ngo Dede rero yatangiye. Ngira ngo nahita nkomereza kuri iyi nkuru ifitanye isano n'ibi ngibi aba bantu barimo. Uwitwa ni Timoteyo Kamanga, ni legal advisor wa Corneille Nangaa. Uyu nawe we kumva amakuru ntabwo ndayareba neza, koko ntabwo izi nyeshyamba ziratangaza niba koko zamutaye muri yombi. Gusa ikizwe nuko mu gihe yibazwaga ko nawe yaburiwe irengero, izindi nkuru kuba nawe yabuze byo ntibishidikanywaho, ahubwo yaburiwe irengero, bamufashe bimeze biti. Ni nyuma ya wa umukoroneri wundi nawe nababwiye mu gitondo mu nkuru za mu gitondo. Urumva, Koroneri Biyoya, ndi kumureba, ni Koroneri Biyoya. Ni nyuma y'uko nyine nawe we aburiwe irengero, ubwo twibazaga se n'uyu nawe ni ukuburirwa irengero, ariko amakuru ntaraverifiya neza nuko izi nyeshyamba ngo zimaze kuvuga yuko zamaze kumuta muri yombi. Rero wakibaza ngo ni ukubera iki? Aragenda agira gutya, abakubita utuntu, abandi abarigisa, abandi abagira ibiki, ariko hano harimo ka kantu Edouard Bamporiki avuga ngo ari abantu bakora akazi ko gutega abahuta imitego muri guverinoma, ngo bakora akazi ko gusimbuka imitego. Nyakubahwa perezida tubabarire, niyo mpamvu umusaruro uba nkene, nuko nguko. Hanyuma reka duhite dukubitira ku muvandimwe, tunyaruka twihuta ubwo, ariko ndahari ntaho ngiye. Reka umuvandimwe mugarure hano agira ikintu atubwira nonanga. Umwami w'igisagare, reka nkubwire, abakunzi bawe banyibazagaho byinshi, abandi bakanyibeshaho, abandi bakagamba ngo ndi kwirarira. Ati se ni gute umuntu afata abantu 5 bazima? Jewe ubushobozi mfite n'ubasha mfite n'ijana nabafata. Gute rero? Biterwa naho bari. Gute? Uti rero wagamba ubafataga gute? Yego n'icyo nkubaza. Jewe umuhungu wa Mwasiru ndabahamagaraga bakaza. Bakiza ndanduru ndarusaku. Ute ubahamagara gute? Ute rero ubafataga gute? Mwese mwumve, ngiraga imivuno myinshi bitashobora gusobanura. Niba ngubwiye rino banga, ejo nzarihindura mirindi.
niba ngiye kugamba rino banga ejo nzayinduramo irindi uti gute inkotanyi nazifashe kenshi mbega ndaziyobyaga nkuko kundi bayobyaga indege zikanyizanira kubera ko hari ibintu bita indicative taperi amaradiyo gabo ubwo nafashe radiyo ya runini muri murongo bagiye tuba turi kumwe niyo bahindura amaradiyo mu gihugu amaradiyo baje aho nayakurikira izi motora zabo baga bafite nk'iy'abasirikare 11 bamubwiye ngo naje ahantu mbaga ndi kumva none ngababwira nti yewe ninje kanaka ngafata umwe muri wa ngabo ndiyo yamugana aha ngaha nituri hano guca turi kubareba bakaza mpora bakagira ngo ni mwene wabo uri kubahamagara ku radiyo nimwerekeze ibumoso muri kure icyo giti kiri aho ngaho ngwi muje iburyo muje ibumoso iburyo hari haduye ngo baje gusimbura bagenzi babo bakaza bagasanga turi aho ngaho karasunika amaso n'abahungu banjye nkabwira nti yewe shandi mushyire hasi rwose byaharangira bagashyira hasi bamara gushyira hasi ikintu mbakoreraga mw'abantu mwinje ntabwo nicaga abantu ndi umukizwa abatutsi nabo bamusubire kuri bene wanyu musige izo mbundu abahutu bo ndabajanaga kubera ko umwe akaje wanyu undi akaje wabo kubera iki abahutu ko babashirika mu gisirikare turakuruze bakaja kuruhuka tukabaho ubuhungiro naho abatutsi bageze iwabo umuhutu murekuye wamwatsi imbundu ubu mwishe n'ubundi waragera mu engwazi hayazihaye bene wabo aho umututsi rero nabwira yisobanure ibyo ngibyo ntabwo bindeba ngubu ukuntu jewe nyabyaga nguru kuyobya indege ngayobya umuntu muzima nje ngotanya n'ababwiye ko nazisomye mu mutwe bakunze bamwe n'ugisaka njewe nuko nguko bikinzaga ndarindi banga kandi mfite amabanga amamiliyari n'amamiliyari bakunze ba Bishop Ndama mwumve ibanga kumfata nk'ingotanyi ndagamba ngo nukwirare ifata munsi ndi hano muzi mu nsangano zikiza urumva ibyo bintu wabishobora wowe utari umunyabwenge ntabwo rero ngaka ko akantu ibanga ryanje mutekuja murashidikanya ibyo mbabwiye kumva iyo nicaye ngo nicaye munsi y'igiti mba ndi kumviriza imirwano hirya no hino yari yacu yari ingote byose mbari kubyumva urukundo mukomero turi kumwe karasa bikamyasi umurashi mitana batanu igikundira intahana batanu byose nta kibazo ni ukumara abantu imbungenge z'ukuntu mfataga abantu bazima bafite imbunda batarashe ndabarashe kandi iyo sisiteme kugira ngo uyivaneho njyewe ukuntu umeze iyo sisiteme kugira ngo uyivaneho keretse usenye igisirikare cyose cya RDS kuko ikintu nakoresheje ni ubuhanga bwanjye nanjye Imana yambaye ndavuga undi batega abantu Pegasus kuri ngo tega abantu Pegasus nanjye ariko nazitiza ubwenge bw'umwe bwagize no kugamira gusa ingotanyi njena keretse kugira ngo systeme mwivano keretse muvanye igisirikare cyose communication yose mukayisenya namwe byabarusha niyo mpamvu rero mbwira ingotanyi ngo mwitonde turi kumwe karasa ikanyasiro isaha turi kumwe kandi nabari abakomeye njaka nabo nabafata ariko kubafata byo bisaba abarinzwe cyane n'ukubanza karasa ndimba cyangwa kufatira karasa jewe umututsi mwoherezaga iwabo umuntu ngamwezi kuko ufashe umuntu ukamumwaka intwaro wamakuze umwaka ukajana ukamubwira ngo nagende bagamba ngo yagambanye ngo azaye bene iwabo njyewe niyo mpamvu mugafata gutya mujane mumukoresha icyo mushaka n'uwanyu urukumva none rero kugira none si ukumva ngo umusirikare ufite iradiyo umufata bagutya uramuhamagara uti ngo ndi gukurira kuko indicatif gapereye ubu yifite none ugomba ukuntu bigendaga mwami w'igisaka je abantu ariko ngomba mari mbongenge mbere kukuntu systeme ngurisha kandi no wahindura bisaba gusenga igisirikare communication igisirikare cya RDF cyose ngabanda nge bakabuta urumva ibyo bikoresho no bari myeri amaradiyo nibo baganzanye rero zikoresha ububwira ikintu nginduraho kugira ngo abantu bumve ukuntu ngoraga bate kugira ngo bya bindi byo kwiyemera
rero nakubwiye nti yes ndabashimiye. Ubwo umuvandimwe Karasanyi ka Myasiro intahana batanu b'igikundiro akaba Karasanyi nyine nuko nguko asobanuye uburyo akoramo akazi ke. Reka nanjye nze kugaruka mu kanya mbere kuko nkoramo akazi ko kujegeza dede.